پێویستە سیاستمەدار نمونەیی بە. ئەv ئاخافتنên ku yek ji xwe pêşanderan ji me re got. Ev der qada Rîpublika di naverasta Parîsê de. Li vê de hejmareka welatî dijî gendaliya kandîdên Serokkomariya Fransayê civiyan. Rojnamayeke Fransî gendaliya yek ji kandîdên Bihêzê Serokatiya Fransayê belav kir. Li gorî wê rojnamayê ku François Villot kandîdê Parta Komarî Partiyeka Rastrê ye, di dema ku parlamentar bû di sala 2005 heya 2007 hevjîna xwe wekû sekretêrekê ji bo xwe damezrand bû bi bê ku dewamê bike. Hevjîna wî parlamentarê jî birê 930,000 euro wekû mûçeyên bin dîwar jê re hatibû terxan kirin. Ev yek jî nerazîbûneke zor di nava civaka Fransî de bi dûxeva anî. ئێمە هاتوین خۆپیشاندان دژ بەو کاندیداناکەین کە گەندەڵن و وازانن ئەوان لە سەروی یاساون. ئەمە ڕاست نییە و هەمووان لە بەردەم یاسادا یەکسانین. من وەک دەنگدەرێک ناتوانم متمانە بە کاندیدێ بکەم کە پاک نییە. پێم وایە ئەم هەڵبژاردنە کاندیدی بەهێز و پاکی تێدا نییە. تا ئێستا دۆسەی گەندەڵی دوانیان کە فیۆ و مارین لۆپێنن ئاشکرا بووە. پشتی ئەشکرەبوونا گەندەلییا ڤیۆ ئەو کاندیدێک کۆپێشتر دراپرسیەکێدا di پلەیا دوویەم دەبوو بۆ پلەیا سیەمدا کەتوو. دۆزگەرییا گشتیە پاریسێژی دۆستێکە تایبەت بە گەندەلیاوی vekir. من کەناڵێکی یوتیوبم هەیە و زیاتر هەواڵ بڵاو دەکەمەوە. هاتووم ڕووماڵی خۆپیشاندانەکە بکەم تا بۆ هاوڵاتیانی ڕوون بکەمەوە کە سیاسەت چۆن لە فەڕەنسا بەڕێوە دەچێت و لایەنە شاراوەکانی دەربخەم. Ji aliyekî din ve rojnamayekê ew yek belav kir ku Marine Le Pen kandîda Parta Bereya Niştimaniya Rastrê ku heman demê de endama Parlemana Ewropayê û kandîda ji bo Serokkomariya Fransayê yek ji zêrevanên xwe bibin dîwar û dibin navnîşana alîkarê taybetî xwe di Parlemana Ewropayê de damezrand bû. Lewma xwepêşander daxwaza vekişandinê û dadgehkirinê ji wê kandîdê dikin ku dosya gendaliyê derbarê wê eşkere bibû. هاتوون تا ناڕەزیبوونی خۆم نیشان بدەم دژ بە گەندەڵی کاندیدەکانی سەرۆکاتی کۆمار. ئەم خۆپیشاندانە تەنیا دژ بە فرۆنسۆ فیۆ نییە کە کاندیدی ڕاستەکانە، بەڵکو دژ بە گەندەڵی بەشێکە لە کاندیدە چەپەکانیش. هەلبژاردنên Serokkomariya Fransayê her 5 salan carekê tê encamdan. Îsal jî di xula yekkem de ku di 23 Nîsanê de têne encamdan, 7 kandîd hevrikiya hev dikin û ew ê ku dengê yekem û duyem bi dest bixe, diçin xula duyem ku heftê Eyarê tê encamdan.